يا ابو اياد، يا ابو اياد، الرجال الحقيقيون اللي اتربوا على القيم والمبادئ والاخلاق ما بينتهزوش فرص زي دي. وبعدين دي كارثه. انت عارف ده معناته ايه؟ ده الواد امه ست كبيره وست تعبانه وهي اولى بكل جنيه يجي. ده لو خد الفلوس دي هيروح يدمرها. الواد ده انا مش عارف بقى بيفكر ازاي. احنا المفروض نلحق الموضوع ده ابو اياد. الواد ده طايش وهيدمر الدنيا كلها. انت هتتصرف ازاي يا عم رنا دلوقتي؟ كده كده حسن هيبيع الورشه، انت اولى من الغريب. يا ابو اياد افهم، الورشه دي ما ينفعش تتباع لا القريب ولا الغريب. الأسطى علي الله يرحمه كان عامل لها اسم، بقاله 20 سنه راجل في السوق. وبعدين ده حسن ده دماغه ما ده مجنون ولا ايه؟ ده عنده 2 بنات يا راجل على وش جواز. ده لو باع الورشه مش هيديهم حاجه وهيسرق. انا اللي صعبان على ابو اياد ان ابوه الله يرحمه كنا احنا الاتنين من سن بعض وعيال صغيره، وكنا بنتلم على طبق فول واحد، وكان بيعاملني زيه زي حسن، وطالعين مع بعض زي الاخوات. انا راجل حاسس ان اخويا هو اللي بيدمر نفسه وبيدمر ورشه ابويا مش ابوه. انا مش هينفع اسكت ابو اياد على الموضوع ده. انا هروح له والموضوع ده مش هيتم، وزي ما تيجي تيجي. والله يا عم رنا انا مش عارف اقول لك ايه، انا حاسس ان انت جاي من كوكب تاني غير اللي احنا عايشين فيه مع البشر. مفيش حد بيعمل اللي انت بتعمله ده يا راجل. بس بالله عليك الحق حسن عشان انا سايبه بيخلص في العقود. يكون في علمك يا عم هاني، انا الورشه دي عمري ما كنت هبيعها ابدا، بس لولا الحوجه بس انا يا عم هكتب لك العقد وبنفسي راضيه، بس يا ريت تحط على ال60 10. 60 ايه اللي يحط عليهم 10؟ يا ابني انت واكل مرهم. ما انا ممكن احط لك على ال60 60، بس دي مش اخلاقي. الورشه دي احنا اتربينا فيها وتعلمنا فيها الصنعه. الورشه دي النهارده مش اقل من 400,000 جنيه. 60 ايه يا راجل؟ انت مجنون؟ فوق بقى يا جدع، انا خايف عليك. بلاش طمع، كل همك الفلوس وبس. نسيت اخواتك البنات 2 عرايس على وش جواز يجيبوا لهم ال60,000 جنيه دول. يا ابني فوق، انا مش طمعان فيك، انا خايف عليك. خايف عليا؟ انت لو خايف عليا كنت سبتني ورحت فتحت ورشه جديده والزبائن كلها راحت وراك. يا جدع ده انا مبقاش يخش لي جنيه واحد، وانت بقى على قلبك قد كده. تقدر تقول لي انت جاي ليه دلوقتي؟ جاي عشان شمتان فيا وطمعان فيا كمان، عايز تشتري الورشه لحسابك؟ لا يا نانا فوق، انا مش هبيع لك حاجه، مش هبيع لك ورش يا نانا. انا مش عايزها، انا مش عايز الورشه. انت فاكر ان الورشه دي فيها خط انتاج؟ ده شويه هيدا الورشه ما حلتهاش غير سمعتها، وانت يا حبيبي خلاص دمرت سمعتها. انا جاي عشان خاطر راجل ابوك علمني الصنعه، وكلت من ايد الست والدتك، وتربينا مع بعض، كنا في سن واحد وطالعين مع بعض. جاي عشان حاسس ان انت اخويا يا جدع. فوق بقى.